parlok ngapnya sobhai pi hakane kawai pat ka video hakane ka video ngini apa jaki katu katne kiri kibalayo pandrong haka World Cup arhajar arpendreu ya ka World Cup arhajar arpendreu lapen keu sya ka sapu prateli ki tim Henry dang don tang arpu prateli ki tim kibalayo rong haka World Cup arhajar arpendreu kari Kanada, Mexico, bat USA kilayo rong lupa haka World Cup namar kinsa penlong ya ka World Cup hakine kilai teli kiri na kadau ba Afrika kiri kilayo rong haka World Cup kilong kumne ka Algeria kari Cape Verde kari Egypt kari Ghana ka Ivory Coast ka Morocco ka Senegal ka South Africa bat ka Tunisia kine kidai kiri napo kadau ba Afrika kiri kibadai napo kadau ba Asia kilong kumne ka Australia ka Iran ka Japan ka Jordan ka Qatar Saudi Arabia South Korea bat kari Uzbekistan na kadau ba Oceania yorong World Cup tang ka New Zealand na kadau ba South America kilong kumne ka Argentina ka Brazil ka Colombia ka Ecuador ka Paraguay bat kari Uruguay na kadau ba Europe dang yorong tang ka England dang don sakarto kene kiri kibaha panelek kai haka World Cup qualifiers group stage bat haka World Cup playoff hato ka Portugal kalan em ban yorong hakane ka World Cup arhajar arpendreu yang menta ka Portugal kapar yorong haka World Cup arhajar arpendreu ka Portugal kadon haka group F jong ka European qualifiers bat kadon haka kerdan ka meningkong haka match yakin point lada kane haka kerdan ka meningkong haka match yakin point ka Portugal kan yorong direct haka World Cup arhajar arpendreu bat lada kawan haka kerdan ka baar kahap ban yakun ya ka playoff parlok kubai sibun bapilah page yakane ka video hado ka bakut lada pisngo tenat yakane ka video sngopa wat klet pan like pat subscribe